Саха белилээх байыттарытан биирдестерэ Степан Иванович Тимофеев тыынча тоҕус сүүс сүрбэ биир сыллаахха Мээх Аҥал Сарыонун Марук нэһэлигэр төрөбүтэ. Жокускайдагы культурная сырдатар училищаны битерен баран тыынча тоҕус сүүс дьордан сыллаахха Ленинградтагы Островской атынан Государственный институтка үөрэ калылыбыта. Ол жыл алтыннетыгар армияга солуспаган ырыллыбыта. Әһилигер бес сыйын сүрбетке күнүгер фашистская Германия, Советский Союзка түйкүннүү саба түйен ағал ойду улус элите сагаланытын студент ол баяны сулуспага көрсүбүтэ. Кене сулуспалыр чааха Ленинград тахыгар Карельский билиге бара. Ол час Ленинградка кото өттүтен кимен кирер фашисттар онна финнер хуббахтаах көстерин утараса билеспите. Ажырха өстөөх Ленинграды ийли эрген баран куора табаронатын кыйан тоҕо көтөн килбекке үс сылы быһа тепсемнээбите. Ол курдук үс кыһыны, үс сайыны быһа бойун өлүү тилли ортотугар мөхсүбүтэ. Төһөлөөх табаарыстара күн сириттен сүппүттерин аагын сиппет. Степан Иванович Тимофеев сери сагалыныгыттан кыйы күнэ болор диэри фронт энники кирбитигер сылжыбыта. Ленинград куорат геройдо баронатын кыттыылаага. Степан Тимофеев литературага холонутун серийнине 1937 саллаакка сагалаабыта. Очолорга 16 саастаах уол бүтээдээх осколотугар 7 класска үйренеребит. Саас тиэн маңнайга хохона колхоз кырдьыга хагырка бычааттемит. Этинтен кэлин республика бычаатигер кас да хохоннора тахсыбыттар. Хохоннорун ис намага отчотоого эдер киһи саҥалого атын караганын көрүүтэ. Сырдыкка, кэрэҕэ, ыраска, үтүөҕө тардыгар кэмигер биэйэн туран суруллубуттар. Поэт санааты түмүндүүтүн, сүрэҕэнэн ийитин соруйбут хохонноргор көрөбүт. Степан Иванович Тимофеев саха биллилээх фронтовик поэта. Серии үлэ ветерана, аҕал ойду улуу сериитин 2 степеннээх орденын кавалера. Казда бойбой метэллэрдээх биллэр тылбаасчыт суруналыс Россия литературный премиятын лауреата. Саха республикатын культуратын үтүөлээх үлэхите. Мээх Аҥал Сылуһун бачотта гражданина. Кене 1946 сыллаакка саха сиринээҕэ кенеге издательствотыгар корректорынан, онтон редакторынан барыта 4-3 сыл үлэлээбит. 1955 сыллаакка бастыгы киндете бачааттэммит. 1946 сыллаакка СССР сурьячарын союгар киирбит. Поэт арас сылларга тахсыталаабыт кинигелере саха мугун жылгатын чагылхай тоҕолор буолаллар. Күйө кыллык, сааскы тыл, сандаарар саҕахтар, күнүс, уйгулаах унаарга, оонньуурдар, суох болуун сери, үлэ барыта чүгэй, доҕордуулар, ымыы, үөрүү кыма, уонна да атыттар. Кини айымнялара бар дьонун сырдыкка, кэрэҕэ, эйэҕэ үтүө сыһыанны уһуйаллар. Қоһоннорун аахтаххана олоққа таба көрбөтөх бүтүн эл-дэл ааспыппытын бэрке диэн билиэтээбит, сөпкө тэтиллибиттен бэркеһэн хаалабыт. Степан Тимофеев поэзиятын иитер өрүтэ билиҥҥи эдэр ыччакка суолтата улахан. Суриячы күдэн болбут күннэрбит диэн ахтыылардаах ингетигер, саха литературатын биллэр көстөр дьонун туһунан биир тыынан суруйталаан кэбиспит ахтыыларын ааҕаччы биэрэн сөбүлээн аагар. Литература бир устук көрүңэ тылбас болар. Степан Иванович Тимофеев тылбастаабыт, бэрт сарылаахты бүлэлээбит, ааҕаччы биһире билэн ылбыт, сэрии туһунан бөдөҥ айымныта Константин Симонов тыыннаахтар онна өлбүттэр диэн трилогията болар. Биир тойдулаахпыт Степан Иванович Тимофеев айынньылара саха олоҕун хайдах баарынан кырдьыктаахтык көрдөрөллөрүнэн өлбөт үөлээхтэр. Поэт хохоннорун народ таптаан аагар кэрэхсиир ырыы гынан ыллыыр. Bir doydulahpıt bayet
Аҕадойду улуу сериитин кыттыылааҕа, саха АССР культуратын үтүүлээх үлэһэтэ, Алроса акционерная компания Үбүлүр Россия бөдөҥ литературный премиятин лауреата, мэ хаалла сорьуонун бочуоттаа холохтоого Степан Иванович Тимофеев. Тыгынчы 900 саллааққа 90 хәтті күнігер мағырық нәхелегер суолу үраған өңөйөн турар, үрің мыран денсер элин өттүгер турар кыстык балғаңа быстар жадага жекергенге төрөбүтэ. Тоғыз састағар бәйттен чугас чалға нәхелегер ыл жетин ампаргар ахылбыгыт 2 класстағы осколаға үйеріне кирбите. Салғы табаға 4 класстағы осколатыгар үйереген салғабыта. Антон бітәдді хәтті класстағы осколатын 1937 саллаққа бітер. Салғы Жокускайдағы культурный сырдытар осколаға 3 сыл үйеренмеді. 1934 саллаққа Ленинград Коракка Островской атынан Государственный театральный институтка үйеріне барбыда. Он ағасағын тол бүтін кәнне 1934 саллаққа кығыл армия кәккетігер ыңырылылар. Ленинград бәғыргөтілі ғариона денге түбәхір. Қорат тәгір Корейскай билеге олықсуяллар. Полковой осколаға үйеріне сырыттақтарына сәрі сағаланар. Внимание! Говорит Москва. Қанақ күрбігі тұрды бұд, қаз таас, қаз томтор ихин, көміс уябыд, дойды бұд, күнді Ленинград бұд ихин. Сегодня в 4 часа утра. Сәрі басты күніттен күйі күні болыр дері инники кирбейттен тақсыбаққа сәріліспіді. Тоғыз сүйсіққылақ төгіліктәхіне тоғы көтен күнілер частара қоту дейке жылыры бұда. Күйі әрілді күнін вғысы үрі ғырдігер көрсөллір. Генерал-лейтенант Курочкин командующайда сүрбе үс армия Ленинграды өстөқтіртін сәрі сағаланағаттан блокада ұғылыр дейрі самы ұрахан кемге геройду көміскәбіті. Степан Иванович ити армия составыгар кирстер баянны частырға сулыспалабыта. Өлір тиллер хабаран оқсуғылар уаттырын төрендерін ортотунан аспыта. Свезихінен өлүтін иннеки кирби балатыгар бар болын испіті. 1934 сылга дери саллат сери синейдин остубатаға. Ол күрәннәк күннери ағадойду олу серите уаржана Ленинград оборонатын ихин, Германияны кыйы ихин металлері туғылулар. Тегел дойду кең доолун, тилағанын тәніп бит, тиен кәллім ән уолун, өр сылга кетеспит, ие серим кең суолам. Күлім чағыл күн анна, көк унар бар жарбайдым, ары тығы бар чараңмар, ақтан долкуян мен қамтым. Сәрі бұдан индеттен сұлыспалан, ұлы кайыны ұхансыбыт саллат Степан Тимофеев дөйдутугар әргелден кенеге издательстватыгар үліға кербіті. Онна бұт әрілтаға тоқталы соғыт дөйден сыл үліләбіті. Советский народ фашизмы, кыйыгы героизмын кәпсир Елена Ильина түрдүс үрділ. Павел Журба, Александр Матросов сәхіннерін. Константин Симонов тыңнақтар онына өлбүттер. Жүз бәчетіне иллестіяқ трилогиятын қоргуюны, өлдүүнү сүтүүнү иле қарағынан көрбіт саллат Степан Тимофеев сағалы итағатилақтек тұлбастауыда. Аспыт сари алжарқая, кене қарағар өрі көстірі, онтон қанны әрі білеген да сәри бола турара. Ол ихин бейіні сыллар сағалыныларыгар сәрейіні утаран әйе жол ихинден қоғаны сұрыбыта. Ол қоғаны әдір коммунист кәбічайттен біті. Мелодиятын сәрей ғыттылаға Георгий Никифоров айпыта. Композитор Гран Григорян ырыны топсаран оңыр бұта. Бұ ырыны қаннық саға кейті өрі күрен ырлабатағай, долгуя істебетағай. Күн бүгінігер дері ыры нелікерді аттылдара қара жайдақ сәрейіні утара. Сер жонун ие ихин оқсуғуға ыңыра турар. Әйелі қолық ихин жың сүрәғінен, әт мәйетінен туруласпыт, сақа литература тағар соолын ихин қалларбыт, bir дойдулақ сүріятчыбыт Степан Иванович Тимофеев ата үйелер тұқары ақтылла туру.